Aitaren eta Semeren eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Pues queridísimos hermanos, un gusto nuevamente entre vosotros. Vamos a celebrar hoy esta misa de memoria, fiesta de San José Obrero, ¿no? Vamos a pedir por su intercesión, especialmente por todo el mundo del trabajo, por la justicia social, por la dignidad de todos los trabajadores. Y ofrecemos la misa por el eterno descanso de Enrique Arregui y Ignacio Gorostegui. Vamos a pedir también por la salud de nuestro querido David, que iba a celebrar la misa, pero estaba un poco, urgencias con las tripas, algo ahí, entonces, tipo cólico, no sabemos. El caso es que el Señor le conceda la salud. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bio zurratua salbatzera bidalia erruki jauna. Jesus jauna, pekatare dei egitera etorria Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoiz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin, ezagun otoiz. Gauza guztien egile zeran jainkoa, zuk ezarri diozu gizonari laneko legea. Iguzu, Jose doatxuak bezala eta beronek lagundurik, bete dizagula zuk jarritako egin beharrak eta iritzi dezagula zuk agindutako saria. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean jainko tarregi bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Hangoikoak esan zuen, egin dezagu gizona, gure antz eta iduriko, eta izan bedi itxasoko arrain zeruko hegaztien etxeko aberen eta lurreko narrazki jauna. Eta egin zuen hangoikoa gizona, bere iduriko, hangoikoaren iduriko, egin zuen. Gizaseme eta emakume egin zituen. Eta bedeikatu zituen jangoikoak eta honela esan zien. Hazi zaitezte eta ugaritu, bete ezazue lurra eta izan zaitezte beraren jaun. Menpera izazue itxasoko arraiak, zeruko hegaztiak eta lurrean dabiltzan bizidun guztiak. Eta jangoikoak esan zuen, begira, zuentzat ematen dizkizuet lurraren azalean hazia sortzen duten belar guztiak eta hazia sortzen duten aledun zuaiz guztiak, zuen janari izango dira, eta belarra ematen diet janari lurreko pizti guztiei, eta lurreko narrazti guztiei eta arnasadun guztiei, eta hala egin zen. Eta ikusi zuen jangoikoak berak egindako guztia, eta oso ona aurkitu zuen, eta arrats eta goiz 6. eguna. Osatuak gelditu ziren beraz, zerua, lurra eta haien talde guztiak. Eta 7. egunean burutu zuen jangoikoak berak egindako guztia, eta 7. egunean egindako lan guztiak ondoren atseden hartu zuen. Jangoikoak bedenkatu zuen 7. eguna eta egun santu egin zuen. Egun hartan atseden hartu bai zuen mundu egiteko izan zituen lan guztietatik. Jaunak esana. Denok esango dugu. Gure eskuetan lana lagundu ezazu jauna.
Gure eskuetan lana lagundu ezazu jauna. Mendiak erne baino lehen, lurbira sortu baino lehenago. Bazera zu, jangoiko bedidanik beditaino. Gure eskuetan lana laguntzu ezazu jauna. Haus bihurtuz eraztezu gizaldiak. Hau esanez, itzul zaitezte giza semeak, zu begietan 1000 urte atzo igaro zen eguna haine, gau txanda bat haina. Gure eskuetan lana lagun ezazu jauna. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesus bere herrira etorri zen, eta erakusten ari zitzaien sinagogan, denak harritzeraino. Entzuleek honela zioten, nondik ditu honek holako jakinduria eta ahalmenak? Hau ez alda, bada, arotzaren semea, ez alda Maria honen ama, eta honen anaiak ez aldira Santiago, Jose, Simon eta Judas, ez aldira gure artean bizi honen arrebak, nondik ditu beraz honek guzti hauek, eta ezin sinistu zutenarengan. Jesusek berriz honela esan zien, bere herrian eta bere etxean bakarrik gutxiesten dute profeta, eta haien sinez gogorkeriagatik ez zuenan mirari askorik egin. Jaunak esana. Bueno, estábamos celebrando hoy esta memoria en honor de San José Obrero, ¿no? Y por la misma palabra lo dice, ¿no? Estos del pueblo de Nazaret se quedan escandalizados de Jesús. Él no pudo hacer muchos milagros, ¿no? Por su falta de fe. Y ¿no? Decían, a ver si lo encuentro por aquí, ¿dónde está? Hau ez alda bada arotzaren semea, el hijo del carpintero, ¿no? ¿Quién es este Jesús, no? Pues efectivamente es aquel que tuvo a José, ¿no? Como su padre en la tierra, el Hijo de Dios, que verdaderamente toma nuestra naturaleza y para todos será, pues eso, el hijo de carpintero. Qué gran honor, qué maravilla, ¿no? Qué dignidad. Por eso la Iglesia, de ser, vamos a decir, un insulto, este es despreciable, si este es con perdón, un pringao, ¿no? ¿Por qué se ha querido este que es? Al contrario, darle la vuelta y decir, qué gran dignidad, ¿no? El Señor que ha abrazado, pues eso, lo concreto de la historia humana y que pasa por uno de tantos, ¿no? Y que se hace hijo sin despreciar, al contrario, abrazando el trabajo humano, ¿no? Y aprendiendo, qué gran honor, dentro de la cultura judía, es así, ¿no? Los padres enseñan a los hijos un oficio manual, ¿no? Pues Jesús, el hijo del carpintero, obrero, como quieras decirlo un poco más amplio, ¿no? Un carpintero, pues eso, que ayudaría seguramente en las construcciones, y Jesús aprende pues ese oficio de su padre, revelándonos la gran dignidad de todo trabajo humano, ¿no? Todos que estéis por aquí, pues habéis sabido, ¿no? Y en el desgaste de vuestros cuerpos, ¿no? Lo que supone el trabajar, el ganarse el pan con el sudor de vuestra frente, ¿no? Tener, pues oye, a Dios en el corazón, pero callos en las manos, ¿no? Teniendo que doblar. Pues eso, ¿para qué? Para, como decía la primera lectura, ¿no? de la creación, para toda la belleza de la creación que nos ha sido entregada, a través del trabajo le damos también eso, se le llevamos al Padre, ¿no? No es algo en contra, no es como que el hombre está compitiendo con Dios, sino al contrario. A través de nuestro trabajo estamos dando gloria a Dios y haciendo que el reino de Dios venga a esta tierra, ¿no? Con el trabajo honesto, en justicia, en verdad, en colaboración con los hermanos, en verdadera fraternidad, ¿no? Para que se manifieste, insisto, pues la gloria de Dios también a través pues, de nuestro esfuerzo, ¿no? Bueno, pues ese es el ejemplo humilde, sencillo que San José nos da hoy, ¿no? La dignidad de todo trabajo humano, ¿no? Todo trabajo que respeta asimismo
la dignidad del hombre. Por eso tenemos que pedir, ¿no? Y está bien, hoy en día que habrá tantas manifestaciones y demás, ¿no? A nivel pues, sindical, político, bueno, pues nosotros como cristianos reconocemos eso, la necesidad de que todo trabajo realmente reconozca la dignidad, ¿no? De los trabajadores. Ese trabajo justo, honesto, que se respeten pues, sus derechos, ¿no? Los horarios, el salario, ¿no? Sino que no haya abusos, como por desgracia, pues tantas veces se dan, ¿no? De unos pocos sobre unos muchos, buscando únicamente el interés de la cartera y no pues, de las personas, ¿no? Siempre, pues también mirando hoy a San José, nos invita a eso, a pedir por la dignidad en todo el mundo laboral, que se respeten los derechos de cada persona. Pues que por intercesión de San José, hoy el Señor nos alcance que esto sea así, para su gloria. Y después de confianza presentamos por intercesión hoy de San José, pues todas nuestras súplicas pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas las necesidades de la Iglesia. Eskadezaiogun jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, todos los que tienen poder y autoridad, para que en las leyes respete la dignidad de todo ser humano, especialmente en el mundo laboral. Eskadezaiogun jaunari. Pedimos por todos los que sufren condiciones injustas, para que vean no pisoteados sus derechos, sino que se escuchen sus justas reivindicaciones. Eskadezaiogun jaunari. Pedimos de modo especial hoy a nuestro queridísimo David Galarza, que no ha podido venir porque ha tenido que ir a urgencias, pues para que el Señor le conceda la salud, por todos nuestros enfermos, por todos los que estáis pues también necesitados, ¿no? De que el Señor os conceda salud en vuestros achaques, en vuestras debilidades. Roguemos, eskadezaiogun jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy por Enrique Arregui e Ignacio Gorostegui. Eskadezaiogun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun oto diskuzio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. On guztien iturri zeran jainko jauna, onar ezazu Jose Santoren jaiegunean ekarri dizkizugun emaitzak, eta egizazu guretzat graziaren iturri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Ora bihotza. Jauna nazkau. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztedun betireko horri. Eta zu, bedeinkatzea eta gorestea, Jose Santoren festaburua ospatzen dugun egun honetan. Hau bai gizon zuzenak, jainkoaren ama Birjinari zuk senartzat emana.
Hau bai, zerbitzari leiale eta zentzuduna, familia santoren buru ezarria, aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santoren egite sortutako, zure seme bakar Jesukristo gure jauna. Pero honen bitartez, angeroek zure ahonditasuna goresten dute, Espirituz doatxuek zure ospe adoratzen, goiko indarrek zuri hauzpezak gure egiten, pozazun berak bai ditu, zerutar guztiak elkartzen. Onarezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dizagura guk ere, geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeru lurra beteri gauzka, zure bizia, osana zeruko hienetan, benkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko hienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin ditezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez ez dituzuen, eta bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien, zanez? Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugun Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaizela. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta bizizan guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure zenideak, bereziki, Ignacio Gorostegi eta Enrique Arregi, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritzi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoikoa guzti den horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu.
gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorbe, barkatzen diegu nezero. Ez gaizazu txiketagian egotzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaizu zietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta astualdetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea mamatazuna, errege bizpaizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaiozu pakea ekarri. Zorionak. Jangoikoaren mildotxa, zuk entzen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuk entzen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuk entzen duzun. Hona hemen jangoikoaren mildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren mahaira behituak. Hona nizan ezin hortzen etxean zartzeko, baina zazuitz bat eta zendatu naiz. Hor gaude Jesu,
Egin dezagun otoz. Jauna, zeruko ogia eman diguzu janari. Orain napalik eskatzen dizugu Jose doatxoren antzera, zuk guri diguzun maitasunaren aitorle izanik, egiazko pakean bizi gaitezela beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, edeinkaz ezatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoaze jaunaren pakean. Guztio,